Thutha wa igoti ikaru gukindira uhotani wa William Ruto ta President muthure mwambiriri-ini wa kiumia giki, atongoria matiganite ni mathiite nambere na gutugiria itua riri. Mtu ambaye anafanya kazi. Mumbunge muthure wa Ruiru County ya Ruiru Simon King'ara ni atugiritie mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga na uria wambikite cira igoti-ini wa kuregana na uhotani wa Ruto nigwitikira kuiyukia itua ria igoti. Kwa fursa hii kuwashukuru wale wapinzani wake wakiwemo kina Raila Odinga na wengineo kwa sababu ya kukubali matokeo ya koti letu ambao tunaliheshimu. King'ara ni augite muingi wa bururi ni wihariirie hari gukuria utonga wa bururi na njira cia gutwarithia na mbere tabarira itiganite cia kuguna muingi na kurehe uthii wa na mbere. Oho ni atugiritie President Uhuru Kenyatta hari miaka 10 iria arathanite itena-ini riake, akiuga muingi ni wiyoneire tabarira cia uthii wa na mbere iria thirikari yake irambikite hamwe na gukuria utonga wa bururi na gikiro kinene. Ametuongoza mpaka tamati. Tushukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote yametendeka wakati ya mhula wake. Ihinda-ini riu ni oritie muingi wa bururi uthii na mbere na guthingatithia thayo niguo bururi uthii na mbere na gutashukia makinya manene ma uthii wa na mbere. Wengine wote wale wamepata viti wasija wakalipisa kisasi, wajaribu vile tunaweza kafanya kazi kama kongamano moja ndio Kenya yetu iweze kupiga hatua na kufikia maeneo mengine duniani yale yanahesabiwa kama maeneo ambayo yameendelea. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.